inkundla iqalile kusebenza. Kulandzela simo lesibhekene naso silive lapho khona solokude inkundla lesezingeni elifanele ukuthi ingadlalisa imidlalo yeCAF kanye nale yeFIFA, indvuna yetemidlalo ikhulumisane nalomsakati ichaza ukuthi sigaba lesine sekucedza inkundla yakasomhlolo lapho khona bekudzingeka i-giant screen kanye ne-generator sekubheka ukuthi kuhambe kahle siphele kulenyanga lesetulu. Indvuna ithi lo msebenzi wesigaba sesine ubite imali lengu-35 million emalangeni. So I'm happy with the progress lengiyibonayo asomhlolo. Ngibonile standalone generator is already there. Ngibonile lamagede labe bakhale ngawo avele ayasenjetwa. Ngibonile le big screen. I heard ukuthi by Friday it could be mounted. So I'm crossing my fingers nami ukuthi by Friday ngiye ngiyohlola. If all goes well, it will be mounted by Friday. Screen, I believe, this will be mounted by Friday. This is what the company, we agreed with the company, and we are hoping very soon, this will be available. So we are in phase 4. The total amount that's 35 million. To do all the work that is needed so that isomhlolo ikwadi host ema-CAF games. Uhulumende usebenza day and night ukuthi kube ne-stadium nesisha. And not even one. If ama-funds avuma kahle, if i-funding singaba nayo kahle, we can even try to, because we see the need. Msombuluko umengameli wenhlangano yeCAF Dr Patrice Motsepe emhlanganweni betindzaba eveni laseKenya ucelile bohulumende ukuthi basebenzisane tinhlangano letingamela imidlalo yebhola emaveni lahlukahlukene livikati le-Afrika kutsi inkinga yetinkundla babambisane batfutfukise tona tinkundla kulawo mave. Between NIC and the government, it's something that I'm very happy about, because in every country the emphasis is let's work together to make sure that we've got at least one stadium that's at the FIFA and CAF standards. Lubikela umsakati eSwatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanti umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane.